Okusima kw'omuha abakristayo b'ekanisa egyo n'abekaye borekire bimwe basimire Ruhanga ebyebembirwe COVID-19 eyabazingira umurundi gumwe derisheka akagarukira aha kiina ky'entare kandi ababiri bari omu kanisa bashabirwe kugira amasiko. Omuntu yampereza omutwa kanariyo munene ntanagenda owabimbire atuka amazi yo kurya wabisiboka n'abyaberusa ahisimu kigera ndishaka nibabikatira ofu bwavugumire omuntu kumara emyezi 3 ya oxygen. MP wa Igara East ayorekera umuringo gw'umugenzi we yakwasirwe mu COVID-19 akija kumwirukanisa mu irwariro ry'ambara rifaro. Okunaye umwana kibaruya abari nukunaye kawo ingazo mu Rwanda muri kabiri nasiga Busheneyi abaganga bantu ndugu ayine shoma ndawo kuba kibarwa binakiraho akashobora irikasho. 24.5 out of 25 of his lungs were all worn out, eaten by disease. Can you imagine? So if he was having 100% of his lungs fully working, he had only about, if I'm to be generous with the marks, he had like maybe 2% of his lungs functional. Karishorisho wa government Bet Kamya arabwira bari kutunga imishara ya government okurekeraho kufera abantu omukombe k'ebyombeko bya government bitari byo mutindo. Kureba umuntu wenda oyino bushara kwa gavumenti kandi ukora mu gavumenti ashobora gukora kuko ashobora gukora. Ubutumwa bwanjye no kubamanyisa ngwe bituru mu byona n'ubusha kureka Ruhanga we kandi tubasa kugenda so nimbasha ngo abantu bicirize kuzunwa. Abakristayo ba Rwagasha Church of Uganda bamazire kweyombekera ekanisa omwana gabo bayombekeraho n'ishomero rya primary ry'ebina bishatu abahonere kwatwa COVID-19 baraganise kombeka ekyombeko ky'ebina binakugumana bijukiraho. Omugandi omuhwezi wa mukuru w'ihanga Major Jessica Arupo ahireyo miliyoni kumarira ekanisa yangu ga Church of Uganda omuri district ya Kyegegwa kandi asimire nkwatanise hagati y'amadini ombwiro obu wagerageranisa n'ubwiro bw'enyuma. Sima engonzi n'okukwatanyiza okwamadini agatwine kugamba ngu tukyayenda kwahurana mu madini bagambire karabuli omukatuliki tiyasomeraga ngaha humura niko kyali kiri waire tusabira omuhansi y'ekitundubare bayitati turokini twakora fundraising ne tagisa miliyoni 22,000 kurora ekanisa egi twasiba bimu twasakara twatera plaster tutungire miliyoni emu kurugale honorable Bakabulindi Charles MP workers tutungire mitwano 25 kurugale honorable Najuma Sara Wanakaseke district. Right Reverend Edward Bamuchwanira Bishop wa humwira habwa East Rwenzori Diocese nuwabira ibembiro kushaba kandi ahijira abakristayo kombeka amakanisa marungi. Kikiriwe tekereza yo kuruga norara harungi kweketu ya mukama eri matongo. You cannot commit yourself to giving so that it can be put up. Miliyoni 89 z'oburuho nazo zirundinwe. Amakuru agagasha kwa Ben Muhozi na Filipo Murangiro muri Kyegegwa.